поделится своей мотивацией, поделится своей энергией с вами. Я очень прошу всех тех, кто будет выходить на сцену, встречайте бурными аплодисментами, потому что это ваши коллеги, это ваша семья, и каждому из них очень важно выйти сюда и послушать от вас эти овации. Сегодня у нас вечер наполнен, день наполнен очень большим количеством интересных, красивых, молодых людей, а также огромнейшим количеством прекрасных молодых девушек, которые сидят сегодня в зале. И среди этих девушек к нам приехала гостья из России, из Новосибирска. Гости каждый раз называть мне как-то даже неудобно ее, да, потому что она наша соотечественница, но однако ж она живет в России, и несмотря на свой график, несмотря, что она один день в одном городе, другой день в другом городе, она каждые наши праздники приезжает в Таджикистан. И мы ценим ее уважение и любовь к своей стране и к своим лидерам, к своим коллегам, к своим партнерам. И я на эту сцену хочу пригласить партнера компании Faberlic Саиду Раджабову. Встречайте бурными аплодисментами. عمل به نام بسم الله نیست. هیچ نام زیباتر و شیرین‌تر و جز نام الله نیست. پیش از اونی که میخوام امروز سخنهایی که من به تیاری آمدگیم روزی گذشته از داغستان به خانه‌ام آمدم و انا همین صبح امروز و تاجیکستان آمدم و من امیدوارم همه شما مایا поддерживать میکنه. بعدی اینقدر سخنهایی که مولدا رحمت و گفتن باور کنین همین خیلی آدم احساساتی میشود. خود گنرال پارتنر هم باشید، بعد هر یک شخصانی که در روی این صحنه سخن میرونن یک چیز برای خود میگیری و انا همین سخنهای اپای مولوده برای من تحصیل بخش بودن که بودن لحظه هایی که من در قشلاق همراه سه فرزندم زندگی میکردم و آرزو میکردم که یک آدم برای من زنگ بزنه. نگاه کردم ایستادم تلفن و حالا باشه تلفن من شب و روز زنگ میزنه و الحمدلله برای انا همین یک آیه کمالی که خداوند امروز برای من عطا کرده است. امروز صحبت من همراه شما درباره پیشروی می شود. مارکتینگ شبکه‌ای، سیتی‌های بیزنس یکی از تجارتی است که از نگاه چشم من پیشرفته ترین و با تمام طلبات جوابگو است. متاسفانه نه همه این را درک میکنند. پس هر یک زنی که در شرکت فابرلیک پیشروی کرده است یک عذابی کلان علاقه او پسی سر کرده است. برای همین یک کفگویی بلند میزنه برای لیدرهای موفق کمپانی فابرلیک. برای شما یک حکایه میبیارم. یک باغبانی بود که یک باغی کلانی داشت. به نهایت باغش زیبا بود و یک روز فکر میکنه و میخواد که باز هم باغش کلانتر کنه و هنگامی که تخمی های زیاد میشنونه گاهی یک تاش میبرویند گاهی یک تاش نمیبرویند. در همین حالت
боғбон рӯ ҳафтода мешаваду дигар боғашро нигоҳ намекунад. Дар ин ҳолат ҳамаи боғша айдаст мезияд. Чӣ гуфтанiem? Дар ана ҳамин ширкати Фаберликам ҳаррӯза ба командам чӣ мегӯм? Сабр, такя ба Аллоҳ, мақсади асосӣ гузоштан ва танҳо ба пеш ҳаракат кардан. ҳангоме ки аз паси шумо гап мезанам, ана ҳамон ҳолат шумо фикр кунед ки аллакай муваффақ шудагием. барои ҳамин қадр ба атроф нигоҳ намекунем. ҳамон шахсе пешравӣ мекунад ки дар ҳақиқат кор мекунад. шахсе ки пешравӣ намекунад, суст кор мекунад, барои вай ҳамавақт мотиватсия додан дар кор. ва шахсе ки аллакай мақсади худро додааст, нишон додааст, ӯро ҳамавақт рӯҳбаланд кардан дар кор. ва аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. Апол барои меҳрубон. шахсоне ки ҳатто як одамам дар командатон боша, шумо аллакай наставникотона ба қадру қиматаш бирасед. дар ана ҳамин бизнес ягона шахсе ки барои шумо бахилӣ намекунад, ин наставникои шумо аст. наставникро ҳурмат кардӣ, ҳатто дар Қуръони Карим омадагият устод ва хоҳӣ нахоҳӣ пешравӣ мекунем. ҳангоме ки шумо мехоҳед бизнеси худро пеш баред, ман ягон кас мисол намебиёрам. ай ҳаёти зиндагии худам ба компания бе пул омадам, бе ягон пул, ва дар муҳлати кӯтоҳ соҳиби ҳамаи чӣ шудам. надоштумам мегуфтам, соҳиби ҳамаи чиам шудам мегӯям. ин барои ман фахрае ки як кас дар бораи ман як сухан гап мезанад. ва ман фикр мекунам ки барои шахсоне ки дар ҳақиқат пешравӣ кардан мехоҳанд, барои воиро шарт ва зарур нест ки як кас ваёра тела кунад. барои чӣ? барои пешравии шумо як кас шуморо бояд ки тела кунад. шумо бояд худтон орзуҳои худтона дар ана ҳамин соли ёшиду ширинии ҳаёта бичашед. ва шахсонеро ки ба кор даъват мекунед ва шумо сухани рад мешунавед, ҳеҷ рӯ ҳафтода нашавед. бо ханда қабул кунед. ҳар як шахсе ки ба шумо рад мекунад, шумо фикр кунед ки барои шумо $100 дод. ва умедворам ки аз ҳамаи шумо яке аз лидерони бақуввати Фаберлик мешавед. ҳама вақт дар ҳаққи ҳамаи шумо дуо мекунам. ҳамаи шуморо дӯст медорам. раҳмати калон барои диққататон. Огромное спасибо за такие замечательные слова. Давайте еще раз поаплодируем. Благодарю вас, да. Спасибо вам большое. Вы всегда желанный гость в Таджикистане. И мы вам все благодарны за огромный вклад в развитие Фаберлик Таджикистана. Ну что ж, дорогие друзья, такой прекрасный день. Знаете, в этот прекрасный день хочется сделать что-то хорошее. Например,